Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa makoko kganetso a le mmalwa kwa palamenteng a re puso tshwaraganelo ga e koafatse kganetso. Mapodisa Gauteng a phasaladitswe ka bontsi go patrola kwa dikerekeng. Springbok e solofela go fenya motshameko o ba reng mo botlhokwa thata kgatlhanong le Ireland. Taridiale makoko kganetso a le mmalwa kwa palamenteng a re puso tshwaraganelo ga ya koafatsa merero ya kganetso mo nageng. Ke makoko a le 10 a tshwaraganetseng puso le ANC. Ga jana ke EFF, MK le Action SA ba ba ganneng mo phatlalatseng go nna karolo ya puso tshwaraganelo. Makoko a sepolotiki a le 11 go tswa go a le 18 a kwa palamenteng ke bontlhangwe jwa puso ya motlhakanelwa. Fa a kopane a emela diperesente di le 70 tsa divoutu tsa ditlhopho tsa monongwaga. Makoko a leng kgatlhanong le puso ya motlhakanelwa a goga dinao go ikamanya le yona ka a re a tshaba go koafatsa makoko kganetso. Go le jalo EFF e solofeditse go tseela dipolotiki tsa makoko kganetso kwa mankalankaleng kwa palamenteng. Opposition politics is as strong as ever with the EFF occupying those benches. So we will relentlessly continue to hold the executive accountable. We are actively pursuing justice for the crimes that occurred on Cyril Ramaphosa's Phala Phala farm. We are geared up to challenge that white supremacist DA. And moreover, we are committed to preventing any regression in transformation caused by the appointment of white supremacist ministers by that so-called GNU. Mo letlhakoreng la yona Action SA e ka nne go dirisa maemo a yona a lekoko kganetso go netefatsa gore bao ba bona molato ba rola maikarabelo. We are going to punch far above our weight. We have a history in South Africa of opposition parties that fight wrongdoing, that operate way bigger than they really are in real life. And we are going to work with other political parties to make sure that our voice of 6 members of parliament feels like 60. We are going to be the point of the spear of accountability in the South African parliament and will do so unapologetically. Lekoko la umkhonto wesizwe le dumalana le seo mme le gatelela gore ANC e ka atlega fela fa e ka dirisana le makoko a mangwe. Come a time very shortly we are going to continue to push and hold them accountable for implementation and for delivery, but they won't be able to do that because they'll be arguing on policy. So who's going to win? Us as the incoming government. Ba sekaseki ba dipolotiki ba re bosela mapa ba sepolotiki jwa maloba bo bo dirisanang ga jana mo pusong ya motlhakanelwa ke ka go sešwa fela ya sepolotiki. So what is happening is just realignment, and one, if we're looking at opposition politics, should therefore put hope and faith in the likes of the EFF and Action SA and MK Party. These are some of the parties that might be replacing that vacuum that now has been left by the DA. Jaaka fa makoko a sepolotiki a kopane go dira mmogo mo pusong eno, bontsi bo dumela gore dingwaga di le 5 tse di tlang di tla fetola dipolotiki tsa naga e go sa kgathalesege ditlamorago. Kgonagalo ya puso tshwaraganelo morago ga ditlhopho tsa monongwaga e ne setse bonetswe pele dikgwedi di le 11 tse di fetileng. Go ne go tsenwe ditherisano tsa bosetšhaba ka ga puso tshwaraganelo malatsi a le 2 kwa University ya Western Cape ka Phatwe ngogola. Le fa go ntse jalo ga go a ka ga tsengwa tiriso merero ya semolao e go dumelanweng ka yona. Matshwao a gore ga gona lekoko lepe le le tlileng go fenya ka bontsi jwa diperesente di feta 50 tsa divoutu go busa puso ya bosetšhaba kgotsa kwa diprofenseng dingwe moraga ditlhopho a ne a bonala kwa puisanong. Modulasetilo wa tsona o ne a amogela gore puso tshwaraganelo e tlile go nna boammaaruri. You will have seen our discussion paper, ladies and gentlemen, which is entitled A Policy Framework Towards Stable Governance. It makes the important point that, and I quote, coalitions are an unmistakable expression of choices that the electorate has made.
E nngwe ya matshwenyego a neng a tlhagisiwa kwa dipuisanong e ne le mabaka a tlhotlheletsang pangwe go tsenela puso tshwaraganelo. Parties that are entering into coalition governments are only entering into coalition governments on the positions for power, for control, and most importantly for financial resources. Mongwe wa ba ba neng ba le kwa dipuisanong o ne a tlhagisa gore Afrika Borwa e ka nna ya lepana le kotsi e kgolo ya go senyegelwa ke demokrasi ya yone fa go sena melao, fa go ka se nne le lekoko le pele le fenyang ka bontsi. Unfortunately, should it happen and we have no regulation in place, then it will pose the highest risk, which will simply need leadership maturity in approaching the matter in the absence of regulations. And these are high-stake issues. They can make or break a country's democratic project because we are now in uncharted waters which we have not seen before. And if we can't anticipate and prepare for the future, then we will be punished and learn later. Jaanong jaaka makoko a setse a bone gore puso tshwaraganelo ke nnete, se se setseng ke gore tsamaiso e tshitsintsweng ya semolao ya go busa tirisano mmogo e jalo e tshwanetse go isiwa kwa parlamenteng gore e fetolwe go nna molao. Liki ya basha ya ANC kwa Northwest e tlotse gwantetse kwa kokwano theomolao ya province kwa Mahikeng ba tlhagisitse merero e tshwana le botlhokatiro go fokodiwa ga badiri bosenyi le bonwenwe. Ba batla gore botsamaisi jo bontšhwa jwa province jo bo eteletsweng pele ke ANC bo beye ditlhoko tsa basha kwa setlhoeng sa maano a jona. Maloko le batshegetsi ba Liki ya basha go tswa mo dikgaolong tsotlhe tsa province ba apere mebala ya lekoko ka nako ba neng ba gwanta go ralala mebila e le mmalwa mo Mahikeng. Basha bano ba batla gore tsamaiso ya puso e ntšhwa e samagane le dintlha di le mmalwa tseo di akaretsang go tlhokega ga ditiro, bosenyi le go matlafadiwa ga basha. Comrade Premier, we demand that these young people here must be employed, and such must happen immediately, particularly those that have completed school, those that have graduated. We demand now, without fear or favor, that tenders of the Northwest must stop going to Limpopo. That tenders of the Northwest must stop going to Gauteng. Tenders of the Northwest must stop going to KZN. They must first empower young people here who are prepared to do work with government. Tonakgolo e ntšha o amogetse memorandamo le go solofetsa gore puso ya gagwe e tla samagana le dintlha tseo bašwa ba ngoregang ka tsone. Ke le tshepisa gore 7th administration ya rona e tle go gotolla dilo tse matlho. Re tle go dira gore mo nakong e khutshwane re ntshe lenaneo, practical milestones and objectives. Tse le gore dilo tse ke tse tshwanetse gore di dire tse di amang basha. Re sa le fo basha bano ba re ba tshepa gore puso e ntšha ya province e tla rarabolla dikgwetlho tsa bone. Kgangkgolo ya ka ke gore I've joined this march for one concern to say basha ba isiwa dikantorong for the internship tsa bone, mme ga ba fetsa di internship tsa bone after 18 months they are being thrown out of government. We believe gore ga re fetsa go deliver this memorandum e tla nna gore some of the issues tse leng gore re pitlela re samagana le tsona o tla di rarabolla le ene a itlhomileng ko pele as a premier together le executive ya gagwe. Mekgatlo e akaretsang SASCO, COSAS, COSATU Young Workers le wa basha wa lekoko la makomonisi YCL e ne le karolo ya mogwanto wa ANC Youth League. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Kgetsi ya polao kgatlhanong le Mapula Lesego le go itse yone Seletedi Lerato Molefele Johnson Motsamai e buseditswe morago go fitla beke e tlang la boraro ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Molopo kwa Mahikeng kwa Northwest. Seno ke go naya lepodisi le le batlisisang kgetsi Sergeant ke abetswe etlhomedi nako ya go ka alafiwa. Balatofadiwa go ba bolaile batho ba le bararo go akaretsa le lesea la dikgwedi di le 12.
Our concerns are mainly that, accused number 2 and accused number 5, they are employed gainfully so, and then they have children that they are looking after. So it's best that the matter is proceeded with and completed with timelessly. This is why, even though we were reluctant, we had to concede to a postponement to the 10th and 11th of this month. Mapodisa Gauteng a phasaladitswe ka bontsi go patrola kwa dikerekeng morago ga go oketsega ga ditiragalo tsa bosenyi kwa mafelong a kobamelo. Mo kgetseng ya sešeng bakgothusi ba ketekile ditokololo tsa kereke ya Africa Evangelical gaufi le Soshanguve kwa bokone ba Pretoria mo bokhutlong jwa beke e fetileng. Yo mongwe wa bone wa koketlegela kwa bookelong. Tiragalo ya go khothosa mo kgasong ka tlhamalalo ka nako ya tirelo ya thapelo e tshositse batho ba le bantsi. Gatwe disenyi di ne di totile lefelo leno mo Rooiwal gaufi le Soshanguve kwa phuthego ya AEC e neng e tsenetse conference gona. Mapodisa re ditiragalo tsa mothale o di simolotse go oketsega ka 2023 mme seo sa dira gore ba tseye kgato. Following an increase of robberies at churches in 2023, the management of the SAPS in Gauteng instructed station commanders to heighten police patrols around churches and instructed social crime prevention officers to conduct awareness campaigns at their local churches together with community police forums and patrollers, focusing on encouraging churches to enhance their security measures, stop using cash for tithes and offerings, refrain from hosting night services, and to work closely with the local police station sector managers as well as the local CPF. Moruti wa kereke a re mapodisa re teletswe ke go samagana le bosenyi jo beke eno morago ga go ngodiega fa maloko a phuthego a ne a ba tsibusa ka ga mafelo a thotho e utsitsweng e ka tswa e leng gona kwa Soshanguve. Jaanong ba belaela gore go mongwe yo lomang disenyi tsebe gareng ga mapodisi. Unfortunately, all the people who had iPhones, when they are tracking them, they are all off. And this brings suspicion to us to say, what if there is someone in the police who's telling them to say, hey guys, switch off those phones. Leloko lengwe la phuthego o dirilwe karo mme o a kokotlela kwa bookelong morawa gore a ketikiwe ka nako ya go khothudiwa. Ga go ise go tshwariwe ope fa e sale tiragalo eno ya la matlhatso bosigo. Offense Stimo, SABC News, Rooiwal. Motho yo sa itseweng o fisitse dithoto di le mmalwa kwa motseng wa Moletlane kwa Zebediela gaufi le Polokwane kwa Limpopo. Baagi ba ba tshwenyegileng ba re motho yo o tota dijanaga tse di emisitsweng le matlo bosigo. Go fitla ga jana go fisitswe dijanaga di le 10 go akaretsa le matlo. O fišwa ga difatanaga le dintlo go sa kgethwe go šaditše badudi ka Moletlane le metse mabapi ba sa bopate ba re modira bošula o tšhuma dintlo le difatanaga tša bona nakong ya bošego ba re go tloga ka ngwaga wa 2020 go šetše go fitšwe difatanaga tše 30. Badudi ba re ba nyaka gore mogononelo a go legwe. Motoro o swele ya affecta ntlo koloi ya Navara e swele bošegong ba ge go tlosa wa laboraro wa di 4 ka bo 2:10 ke kwa mošito ka re koloi ya duma ge ke phaphama ke tsoga ke tlhodimela ka hwetša go ena le mollo e tswa ka mofase ga koloi be ke robetse tšatšingwe bošego ka bo 3:04 ya masa and then ka kwa modumonyana ka montle ke re ke a tlhola ke re maybe ke mpianyana e thula something ka montle ka re ke tlhola ka lefestere ka khumana e go ene gabo ya mollo ka fase ga kolo. Mapodisa a re a gare ka dinyakišišo. Go ya ka tshedimošo mosadi o be a robetse ge a tsošwa ke go thuthupa o ile a tšwela ka ntle go nyakišiša mme a lemoga gore sefatanaga sa gagwe se setšo sa Nissan Navara seo se bego se emišitšwe ka ntle kgauswi le ntlo le dithuto tše dingwe ka gare ga ntlo di tuka ka mollo. Mongongoregi o ile a kgopela thušo go baagišane mme ba ile ba ikgokaganya le maphodisa le ba maloko a ditimamollo bao ba ile go batla ka tšhoganetšo gomme ba kgona go tima mollo. Maikemišetšo a tiragalo ga se tše a tsebe. Badudi ba ipeleditše go masepala wa selegae gore ba lokelele mabone a tseleng ka ge ba re se tlo ba thuša go fokotša bosenyi mo motseng wa gabo bona. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC Moletlane.
Bongiwe Phulampa wa dingwaga di le 35 yo a bolailweng ka go tlhabiwa dibeke di le 2 tse di fetileng o bolokilwe. Balosika le ditsala ba ne ba kokwane kwa Bloemfontein go mo itlhoboga. Ba mo tlhalositse le motho yo a neng a itshepa. Eno ke phitlho engwe gape ya motswasetlhabelo wa tshotlakako ya bong. Phulampa ke o mongwe wa basadi ba bararo ba go begwang ba bolailwe ke bakapelo ba bone mo sebakeng sa beke. Go begwa fa a ne a tswa ko kerekeng beke tse 2 tse di fetileng fa David Masithela a ne a motlhaba makgetlo a le mmalwa mo sefatlhegong le mo mmeleng. O kailwe jaaka motho o neng a siame. Ene le motho a dulang a thabile man, like everywhere mona a le teng, character ya hae batho ba ne ba le surrounded yena ba ne ba itseba. She will always call us beloved. Bongiwe e sale le ngwana ya ratang ntate Modimo e sale a sale monyane. I still remember ne re tsamaya le ene re ya kerekeng every weekend. Batswadi ba hae ba ne ba sa tsamaya kereke marena ba tla tsamaya kereke. To such an extent ya hore e ne re hae re la bohlano ha tswa crèche. Ha o swa ka batla ho msia ha bona ba ne le mistress wa hae wa crèche. Ona hana o sala ha bona le tonsia. Ke lo robala le wena o seng ke tsoe ke tsamaya le lona. Balelwa ditshwanelo tsa tshotlakako ya bong ba ikuela go banna go tsaya maikano a go lwantsha tshotlakako ya bong. Go ne go gopolwa gape le ba ba santseng ba timetse le bao ditopo tsa bone di setseng di bonwe. Tsatsing la ka jeno ne re tlameile gore re rapelle bontate obane re le ra buswa ke moya o halalelang. Moya o halalang la bua le rona wa re rapella bontate ba teng sebakeng sena hobane ha re na le mafu re na le di-memorial service ke mo re kopanang le bontate bana ba bang ba bona ke ba hlekefetsi ba bang ba bona ke bana ba banyane dilemong young men ba hlekefetsang di-partners tsa bona. Phulampa o bolokilwe kwa serapeng sa baswi sa South Park kwa Bloemfontein. Le fa pula e nele go sa le gale monongwaga dikgaolo di le dintsi kwa Northern Cape di santse di kgaratlha mo komelelong. Sedika sa Namakwaland sa amegile go gaisa. Mekgatlho ya balemirui ya re ba tlhoka thuso go tswa mo pusong mme le fa go ntse jalo ba tshwanetse go itepatepana le maemo ano. Drought is there, but I think as farmers we have learned how to mitigate drought. We are encouraging our farmers to destock. By destock, I mean decreasing their animals. Like they mustn't keep animals that are not productive. It didn't come really out of that, and we know that last year during November, December, there was that flood in your Kamisberg area. So and that farmers didn't really restructure it again. So they are still in a drought situation. And we didn't really have that support from the department where you can say that now the department is really on board. Ditokololo tsa NUMSA kwa Fort di tshwanetse go ya go ithulaganya gape. Seno ke jaaka setlamo se reboletswe taelo ya gore badiri ba boloditseng strike ba boele tirong ka gangwe. Setlamo seno sa dijanaga se ikgolagantse le kgotlatshekelo ya badiri ka bonako ka maikaelelo a go tila ditshupetso kwa madirelong a sone kwa Pretoria. Tonakgolo e sa tswang go tlhophiwa ya Brittany Keir Starmer a re baagi ba naga eo ba voutetse diphetogo mme ke nako ya gore Labour Party diragatse diphetogo tseo. Starmer o fentse tona ya pele Rishi Sunak mo ditlhophong tse di neng di gaisanelwa go gaisa. Tonight, people here and around the country have spoken, and they're ready for change, to end the politics of performance, a return to politics as public service. The change begins right here because this is your democracy, your community and your future. You have voted. It is now time for us to deliver.
Bagaka ba cricket ba Afrika Borwa ba latlhegetswe go Australia mo motshamekong wa bobedi wa sejana sa lefatshe sa bagaka kwa Edgbaston kwa Birmingham. Morago ga go latlhegelwa go England mo motshamekong wa bone wa ntlha ka diwikete di le 9, Afrika Borwa e latlhegetswe e ka metabogo e le 100 le bone go Australia. Spain le Germany di ngangane ka nno setlhopha mo motshamekong wa di-quarter final tsa Euro 2024. Motshameko o mo nakong e okeditsweng. Mokaptene wa Springbok Siya Kolisi a re motshameko wa teko wa kamoso kgatlhanong le Ireland kwa Loftus Versfeld Stadium kwa Pretoria o ka ga phenyo le go sireletsa maemo a bone a ntlha mo lefatsheng. Kolisi a re motshameko ono o botlhokwa thata ka ntlha ya fa Ireland e le sona fela setlhopha se diboke se iseng se se fenye. Setlhopha sa diboke sentse se ikgatolositse drama e ka gale e tlisiwang ke metshameko wa teko kgatlhanong le Ireland. Setlhopha se buile ka balatedi le bobegakgang mme ga sa batla go inyalana le ntwa ya mafoko kgotsa sepe se se bakang dikgotlhang. Le fa go le jalo, fa a ne a bua kwa conferenceng ya mokaptene ya bobega dikgang, Kolisi ga o ka go bega gore seno ke metseletsele e botlhokwa thata go batshameki le badiri ka ntlha ya fa se e le kgwetlho e ba iseng ba e fenye. It's about winning this test match. That's what we want to do. We will be lying if we say like that's important. It's the only team as this group and this coaching staff. It's the only team that we haven't beaten. Everybody else we've been able to beat. So it's just important for us. Kolisi o ne gape a bega gore setlhopha se itumeletse go tshameka teko eno mono gae fa e sa le ba fenya sejana sa lefatshe. Kolisi a re go botlhokwa gore ba golagane gape le batho ba setlhopha se ba se tshamekelang. Just to be able to come home to the people that we're playing for all along, and like we said it from the beginning, you know, this is for the people of South Africa, and now finally we've achieved that. This is our first time that we can play, you know, and in a big game like this, a team that we haven't beaten since 2016, you know, and it's the first time we're playing them back at home again. All the other 3 games, I think we're all away from home, so it's really exciting. World Rugby e bitsa motshameko ono wa ka moso jaaka o tla swetsang gore ditshimega tse seng tsa semmuso tsa lefatshe ke bomang. Fa Ireland e le mo maemong a bobedi mo lefatsheng e ka fenya Afrika Borwa ka dintlha tse di utlwalang, e ka nne ya tsa maemo a diboke mo dipalopalong tsa lefatshe mme se ka etegetsa dithulano. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso ka ura barataro maitseboa gone fano mo SABC2 le SABC le hae. Ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.